pedang subhai fi barok kiba dan kene ka por hi mani bat kumjuru fi kiba snap kene ka Bible study lengba ka YouTube channel jong ka balang ngidang puli ka gospel Yunis kan nong bakhat lai ban mentang in ya beteng pat nak len nong ka bal nak dekat ka life rio do ka life fra ha ka bangin yo ban puli sifang ka jingthu lupa ka jong try jisu ya sifang Petrus bon selen no yu lai sin di sure bangin ya sikhamat tungin doi kokpa jungi bhabning ni aingu imi bomela ai pat ni kani kalan bangin beteng ni kani Bible study pada try bangin puli yini ki jingtho ki bakhu ki jame nagabanta bangin la panang ithu sisu yumi bleu bem lengba khun jome lumba ka ba ithu yu khun jome Jesus Christ haki ki bawla le ulakran badula pendap haki jingya dan ti jung u hagani ka slakhndo hadu baunda yo ban suspa yangi ki nongpom ban ai hangi yaka jing kerman yaka jingim bom jukut atrai isne ban kran preng jungi lumba kani ka por kerkhui wepi we na preng jungi ki basya skor ka tin ga jome try namar ngi pan gini haka kerteng Jesus Christ amen dia katayo ko bladep na do ko dekat ka ba life saw life sun nilai igam no bo try jisu ong ya kisenran bang ai fi ya ka hukum ko batmai but kata ka bo ai kalong kum ke jing kran khaddo yu jong ki jing ai jing hikai lani ki jing kentu khaddo namar ka por jong bon sa khlat no na pereng jong kisenran banlit sebeneng kalajan kumta kum ki kentien ki jing pen khre na ka banda jong ki ulong ba kinya i we kata ka de hukum ka batmai wong haga jing sisa kam simdei ka hukum ka batmai ban i ya ki parabriu namar ka de ka we na ki hukum ki bakong santam haswa jongka ka de ka hukum ban i you tribe blade la ka donut baro dalaga mensim baro badalaga jingmut baro badala ka bor baro bad ka ba arpat ka dei kani ban i yo paramajan kumba yeladi den ringi i ka jing thamai ka ni ka hukum ka bo ai la ka long ka jo hi ka jing ka mensim jung ka long ka jo hi ban i yo paramajan lani ban i ye ki parabangai ha ka ni ka benta ka long ban i para bangit but katmai hakwe kalyang namar bo try jisu ong phina i kumanga ngala i jefi hoi ha hukum ka bokongsan i bagajing i ju parmajan la hukum ban i kumba yaladi kumang i yaladi kumangin i yaki parmajan jungi den re hangni try jisu ong kumba ngala i jefi but ngila i ya kejing e kejung u ya lagi senran but hagani kejing e jung u kadan kejing persang jung u ya ke ban nyerap iki pedeng kejing duna ke bebun te ban duai na ke benta jungki ban kersan bor iki ban penslur iki ban tei kejing em jungki de kejing kai kejung u bakin long ki nong tre jung ke hima ke jung play bakin long kinong wandra kinong wanlum yaki babun sa kahima ka jong blay te kani ka jing ong jong upat bafin i wei ka thau ba kinla banya pet i wei kibala banya menjur banya don jing snotho jing mot i wei kibala banya duai i wei na ka benta jing i wei kibadan ru kata ka jing sngo kit khle ban kit yaki jingkit parlok hi kumuong apsal Paul hakaway ni city kibala ban yesya bat ban map iwe kibala ban yapen i yakentu yasneng iwe habadan ka jingdan kam yakata bat kibala ru ban yate iwe haga jinget
bat ha kejing khuit ti kani ulakhot kata ka hukum ka batmai long kumbaong no kadehi ka hukum ka baladon dan re ka long thamai hakwe ka liang ru kumbaong haba ka niyo ya kono ka ika bangi jupanan kam re ka batmai te kani ka jing kentu jung o ban ie yaki wei kumba ula ie ka dei namar bo la pen ie ka nuksa ka ba crowd da ka la ka jong ka jing im kan no bo la ie yaki kum ginong buat jung o ban ka bon sapen i ka ba kham crowd su bo un salet ban IT la di naga benta jongki ban naga benta ki brio baro hi ban IT la ka jong ka jing im ba ma u bahok ukloi ban sya naga benta jongi ki bopop bat kata kanum la ban wan klam ka jing in ka ba khrau ban ka bayar ka bamla ban mudur lam da dei bo la pen i haka te ka jing i ka ba u ye ki breu ka long ba dan ka jing nyau silang ye ki baduk bat ki berus pa u i kumju ye ki banang bastat bat ki bomdan jing nang start u i kumju ye ki batlot bat ki ba klan u i kumju bat kumta udan gani ka jing i ka ba selansar ka bomdan jing nyau silang ndre ka ba i ka jing i ka ba sngur ye ki baro kumta kwa ye ki ba bot yu uru bakiru kin i ye ki para briu kin i ye ki para bangai hakaju kurukom dementang nya pet pat ye ka tu ka dekhot ka ba life riu do ka ba life fra ha ka ba le thu ye ka ta ka jing ye thu lupa bo Petrus unsalen no yu ngan puli kin ki dekhot Simon Petrus ong hu ko try shano men selet Jisu ule thu hu sekabangan selet memla buat yang menta rehadian menyo buat yang Petrus ong hu ko try bani ngamla buat yang menta ngan IT no ela ka jing im na ka banta jong me Jisu ule thu hu men IT no ela ka jing im na ka banta jonga sisa ong hami usiar un riu tat anda menlanye nga laisin to kani kadai ka buat na kadai ka jing ai ka jong try Jesu ya ka hukum ka batmai ban i iwe kumba u la i yaki te ndri Petrus pat kan ai sifang kani ka jing i kani ka hukum ban i ula kali ban ko try shano men selen kani ka pen i bo Petrus simpena jingmat bhasu yaki kentien jong try Jesu ki ba khamdan kam ka jingsya ka ba kentu yaki senran bakini iwe kumba ma u la i yaki namar ba udan gani ka jingkhre banlet pat syakata ka jaka ka baki kanumla banlet buat yu tu Petrus u ban sa ye kata ki kentien ki bakhama shua bat kumta sim pai ktien hlor kata ka hukum ban iwe nri wanra biang ye kata jingong jong tra Jesu bau ong sebag syaka jaka ka ba anlet mangap hi finum la banlet ye ka bangi sem ha ka tu ka khot ka ba ketu khot ke balai phulai ko ki khun hab sibit arbit ngadang dan lambat phi phinyawat yanga kumbang lo ongru hakita ki jiu kumtang ong menta phi syak bangan selet manga phi phimla banyewan te Petrus u phai byang se ketu ke jing ong bat kumta u kli u try Jesu ko try shano men selet hakatu khot ke balai life saw balai nomor ba kani ka khot kani ka bo ong tra Jesu bang sakaban mengafi fimla banyawan
Tikadan gani kejing sengo skuin jong Petrus kejing long curious kejong ban tip sei mo bo Jisu unlen bat kata kejaka ke bo unlen mus bo maki kinum la suban bot mo Petrus bet kiwe para senran tu ko klikan tra Jisu bon nyetho senun salet telese community bo tra Jisu un sayetho ngan le chita te uang biang pat kumul ong haswa siya kebangan selit menla buat yang amenta nri hadin men sayo buat yang tu try Jisu ong basya kata kejaka kebangan selit mentah-mentahi kumbakalong mentah menemla ban buat yang te kani kadai ke kentian ke bae bhai Petrus mansung thu nomor belai umpat perkhat ya ki kentian ki bau trai Jisu la ong teng bakadai u bun sya ke jingyap bad baan sepenan berom yu ban sekentiu yu ulo ju ong teng ha ki lenong ki bangila puli haswa habu ong sekentiu yu komod un sekentiu yu halar ke ding phna bad sepenan berom yu te badulo ong sibun kemgini kentian rei Petrus umla bat kita perkhat bet jaga jinglet hagani keslakndo kumbalong ki jiu hagatu kapor ki ong ni unle seno unle sekari jong ki jaka bagi poiwer ki jiu se basong ki weipat ki jet menriul la serum nani se grease ne seno ki jiu ki kali kumta bo try Jisu ong siya jaka kebangangan selit pipim la bandet. Tu Petrus ru udang sa keju kejingmat kumbakilong gijiu bat kumta kai kebo try Jisu wang tu siya kebangangan selit ketau ya kitu kejing temu jong try Jisu bonlet siya keding phna unlet siya jaka kebaki kin sekem yu unlet siya jaka kebaki ndakila kemiu kin sarayu hakmat kinong sensyar kin pensitomiu badhadin kata un sahab benlet siaga jaka hakabakin sesanar pnayu tehoi hadu kata ka jaka ka ban sanar pnayu te le siladang laban ong bau Petrus udang laban buat riwat dikata ru hagajing sisa ladan jing Petrus ban buat ni kumangi i hadian pan Tenrein dala ban blik buat yo try Jisu se ke jingyap jong kata te ka bom la long yu Petrus da ban buat yo try Jisu ban sya halor ka ding phna kata te unum la ban buat yu ban buat yo try Jisu bon don sipor ha ka jaka jong ka jingyap ha ka jingtap Petrus unum la ban buat yu syata ban buat yo try Jisu na jingtap ban mi pan bat ban kiu sebeneng Petrus unumla ban buat di sebeneng te kata kadai kejing pensyai kejong try Jisu haga belengkot sim yathoyu menumla ban buat inga seta menumla ban buat inga seta nu siong bet menumla sakabangangan selit menumla ban buat inga nomor ulai I lupa bo Petrus kemu brio unumla ban nyebut lang haga takapor dan rei ni kedekot ni iru bo try Jisu ong kumno hadian pat uang sia kebangan selit memla ban buat yang mentah yu ong de kekentian mentah kemen mentah te mempat la ban buat yang rei hadian menyo buat yang tegadan ke jingkerman ke bo try Jisu ai yu Petrus bat kalong rui ki senran bat diborok ki bangit hu ya ki jiu ki ba bila persya yu ki ba kwa ban penram yu dan jingkerman ukram ai itu kentian hadian pin salak ban buat inga hagatu kapor bagi ong ni let seno let sa takta namar baki mengit ni dan rei ya gitu ki bangit hu ukular bahadian ki kin selit buat yu syakata kejaka ke baun selit de
Kani kajing ong jong try Jesu yu Petrus ba men sebut yang hadin kan lepui ke por ke bebiang kathoru bau Petrus undang hab ya ding ba chwa ya ki kat tu kan ni ki bentah kajing em undang hab banlong we na ki nong yalam jong ka kunhun ke jong u nda haba utrai Jesu mdan kat chubat ki try Jesu lai ka kam go Petrus un haban le but ikan mau dadangi inda puli la syahidin ikal nong bar huai bau try Jesu u kentu yo Petrus bau besar ya ki langbrot ki jong u kamut ban sumar ban besar ban sumar iki kebamut ya ki tu ki nong buat ki jong try Jesu te kata ke de gawi ke ba wi lupa mentau Petrus dan habane bahwa dan syu bat kiru kemat Petrus un hab sim ya ke benta jong nongelam jong ke kenhun ke jong try Jesu basakawai ke benta bat bau try Jesu wi lupa yu Petrus bon sale bon hab pendap syu ha ni keslakhndo kalong banyalap ya ke gospel seki weipat ki bompat ngin bat kata kala dia ha ke sengi Pentecost Petrus udai tahu boleh elok hak seni Pentecost ublai ula jiat yu ba unlong uba sedang duk ningkong hadin utrai Jesu ban nyelap iki pajba ki babun kataru hak seni Pentecost ke belong ke seni ke bekerpang jong ki jiu te kata ke ke wei ke bon hab ban pendap Petrus ke bau utrai Jesu sim la pendap try Jesu leilap pedeng ki snong ki thau leilap pedeng ki babun ki briu rei ha ke sengi Pentecost u try Jesu sim leilap ha ke babun ba ki briu ki wan ban yelang hang ta te ula bo ye ke kam bo Petrus nong sedang ban yelap ye ke gospel te ki sebut lang ki we ki senran ki badan bat u sekawai pat kebau Petrus un hab ban le haga jing ke jong try Jesu lupa ke kam ke jong kalong ba hab un sesim ke kam kumunong yalam unong yalam ha ka balang ke ban semi na ka sengi Pentecost batkan sepoi ke por bau Petrus unong utaru uban penki ya ki para senran ya ki para apostol bangidei ban plilat ya ke jing yalap perenggi gentle. Ladau Petrus bat kiwei ki para senran kim tre ban lit jalap segi gentle. Ke gospel kanempoi segi gentle. Ubleu adab jiet yu apostle Paul bon yalap perenggi gentle. Tilen re ladam sya pat ki nong yalam hagatu kapor ka khanglat mo. Den re Petrus hagata ka dorbar ba jong ke balang ke balalong ha Jerusalem. Kabangi laban syam kam ki apostol nang makhatsan de Petrus bala kren syai bat bala kren scam ba ka de gaman ke jong blai ba de banyalap segi gentle bat kumta ka balang kala menjur ka balang hatu ka por kadang de babon ki de ki jiu de ki la menjur ban pha banyalap ke gospel sya ki gentle hoi ban sya ngumet nomor kadan hi kajing sedang ya kajing elap gospel kala dan dupahi nadu khamaswa tamban sya akta kom ka belong laj luit ngisem hakal nong bakhatsan hakata ka dorbar jong ka balang badeu Petrus ru bau try Jesu uji ba dala dep ya ka kam ka jong u hakan ngisla khando Petrus unsya ya ka jingyap ka bay stream yu try Jesu kata kalong pun syak ia ke jingyap da ke jing syak sa narpna da ke basa narpna yu di ndreu Petrus ula kerpat ba kwa banyo ia kata ke buram ke bayo try Jesu mo ban syak sa narpna ndrei lada dei ban syak sa narpna ba ansdien yu da khongpong ha ke ding pna ba dia kataru la ai namar habakila penyap yu Petrus da gajing sanar pna
la sdien narfna yu la sa narfna yu da khongpong namar kalong ka jingkerpat ke jong Petrus bom kwa ban komolong no ban kat burom badu trai Jesu ha kata ke jing sya sa narfna ti kita gidi bo trai Jesu lai I lupa bo Petrus ha ban pendap shwa ban sepoi kapor bun la ban buat yu dan rei kata kapor bayakran hang ni kampat dei kapor ban tulut yaki baru Petrus numla ban sungthu te kam dei kapor ka babiang ban batai lut yu Petrus rei trai Jesu la siong len kot basya ka bangalit mga menta menumla ban buat nga rei hadin men sayo ban buat nga kei kata ka hadin namar ndah ba Petrus ulayap te ulayo ban net syakata kebodon trai Jesu bon buat yu habneng te kata kalong nakabenta jungi baro hi trai Jesu khot ngi ban buat yu hakani kasla khando ngi buat yu dakaba nginget hau hakaman sim jungi daga jinget ngi yu ngi sngo yu kasur jung ngi kongo yu ringim pat buat yu sedu kata kejaka ka bodan menta nrei kan sapoi kapor ndah ba kalabia ka babiang bangin sam ndangin lakhlat an sepenmi pat yangi haga sngi ke jungman pat utrai Jesu ban nang tangin sayo ban let ban dan bat u sedu bam jukut te hoi utrai Jesu bo kran sifangil di wong sia ka bangalet mengamemla ban buat yanga kamu ya ka jingyap moy ya ka jingmi pat ukran ru sifang ka bon selek habneng swa bunwan syau yangi lani yaki mo habneng wong ngalit ban penkrek ka cakai fi bahak bangadon mga phiru phila banlong ti kadan ka kambu trai Jesu udai ban sebeneng ban pendap ya kata bar udai ban simtiru ya ka kam kum usim juga hima ka bau bleng sa IT hu bad bon sawan bad ban sensyari ke percaya hadin kata tikumta kita kidai jingmut halendat jong kani ke boong trai Jesu syaka bangan let mga memla ban let na menta to ti andre hadin men sebut denga tukar khot ke balai penyu pan i bo Petrus kan no bo yaksaj bagi kita kitien jong trai Jesu wong hau kutrai balai ngamla but yami menta ngan IT no ila ka jingim naga benta jomi Petrus to mi lut ya kata ka bai yu trai Jesu perkhat bo trai Jesu let saka la se ban simti no ya ka hima ban sensyar gi jiu ban kata ka jing let simti kan sawan gibreu ban yele persyayu usim Herod saya ila persyayun saya thama badu kahima rumru kanum syayu numarkan longku munong ila persyai kahima tu Petrus tu itangkat ta perkhat bo trai Jesu menta tu seli simno simtino ya ke jing sensyar ban sensyar halor ke Israel ti nakamenta kataru Petrus ukloi wong akloi banyap nakamenta kata ka kam ngakloi banyap tinrei kita kidai kijing perkhat kijong brio but bun sin kani kijo kijing long Petrus ka kawan syatru yangi ya kijing long jongi kum ki brio badan ke bo blai u khot yangi bangin le lani ukran hangi ngimla ban kemlut na dong sidong ngi i tangi ka menta ngim tip ka ai ka badan silendet ke bo blai tmu yangi Tekomno ngin job ya kata kadai bet bangin supdiang ke bo bleu ong bat bangin susania bet bo un selam mu na ka we ke jingjam sakawe tilana ngile kum ta kamat ublei ro subha ban yalam mingi ban kdo lenti yangi bat un sapen i yangi na ka we ke jingjam sakawe ladang ngilai ilut teng kala banlong kan kata man yangi khongpong Kadang ilut ikai ke bo bleu ku aban nyelam mingi
Kandan kapor bo bleu kwa ingi bengin syak swai jing tunjuk tingi i bengan hap syak kum kata jing tunjuk te kamu te ngi la ban kierno mo kata jing septing kan wan kum gibreu kamlong jau try jisu tu la i lupa ke i kalenti bu hap banyat ndrei namar bo la kongu yo bleu kupa ya dan jing e bon kongu wat hadu ke jing yap halor ke ding pna ke jing yap ke balong leran ke ba sya iben ke ba sya khenpo da ke perthai brokoi balai namar ke jing yap halor ke ding pna ke de ke jing yap jong kinong kam sniu ki bakrau ke hima krum kam ju bisar ya ki brio da ke jing yap halor ke ding pna light stang la da ki la dei kinong kam sniu ki bakrau kinong ile persya ya ke hima rum lani kinu ki kam ke bakile kumutu nong tu lani udakat badan besar sanar penalang berutra jisu wei sekadiang wei sekaman dikata kedai kejingyap kebalik ran kabar jak buram dekumta bau nong tho sigi hebru ong kal nong kebakat ar ba utra jisu ula kloi bansya ya kejing le ran juga ding pena naga benta kejing kemen kebaun sayo hadian juga. Tiga taru kalong kebenta jongi ba si benta hoi ngiru ngi haban ye kendu ya ke jingyap ke ba kumbau try jisu ulayat lingba ke ba yesrim rekam di tek keju ba kata kalong ke jingyap no ya ke maladi bangim ngim imshu na ke benta ke maladi jongi ke yap no na ke benta ki jingkwa jungka bat ngi im na ke benta ke buram ke jong blai na ke benta ban pendap ya ke man ke jong blai ti kata pat ke dei ke jingyap ke ding phna ke jongi te kani ke dei ke jing kular yo petros bat kalong yengiru ba hadien ngin sayo buat yu te petros pat wong ya kitu ki kentin ngan IT ke jing im mo kani ke pen i ya ke jing long jong petros ke ba udan sisa ke jing kwa ke ba smur ban IT la ke jong ke jing im na ke benta utra jisu ndai ba ukop petros ula ban le hadu kata kumbangi i bahadian ula IT dan re utra jisu kwa yu bun IT ke jing im menta namta ke bom dondor nomor bu Petrus superkhat ya ke hima hang ni selakhando kata kejing IT ke jong Petrus ya la ke jong kejing im kan sedon ke dor ke bakham krau ndah bau lacha unsya penyap naga menta bau yalap ya ke gospel naga menta bau syakri utra Yesu tati utra Yesu wong komno pat hadin ketu ke jing kran jong Petrus kedekot ke belai pupra uji su le thu hau men IT no ila ka jing im na ka banta jonga to try su ukali her kom kum ka jing kali hatu me mela ban IT ka jing ila ka jing im na ka banta jonga te kadan jing mot ayu ha ka ni ka jing kali jong try su nomor Petrus ndai bo busukop ula sisa ban IT ban ye keren mentan bo ula IT sisa hadian ni la kejeng im na mentau try Yesu dan re kani ka pot bo try Yesu ong hatu mela seban IT la kejeng im ta jonga kabalong kejing i jong try Yesu bah kata ka por bo Petrus umpat dan kejing penkop bor ke bor kejing pensle no blai punla sisa ban IT la kejeng im na ka bentau try Yesu kampat wan kata kabor katakan saja tat anda ulayo diang yuman si makhut bani i haka sngi pentecost si kejing slur jong Petrus baraki sngi ki bobot hadien ke pentecost ki tayo ki banai ki snam bobot kejing slur ke jong Petrus dan re yamanta te umpat dan kata kabor haladi ban IT la ke jong kejing im ban naga bantau bu Petrus un penymat sebang kata kejing try la dia bola man IT
try jisu ayu daga jing thu lupa khnam bu Petrus la sai un la su thu un so o pleng si sha ha tu ka por nga ngam pat la sha ban IT wala danga sngo bangala mo te ni ya kata bu try jisu ong kum no si sha nga ong hami usiar unom riu tat anda menlen yang laisin te kamut bo try jisu ong yu Petrus mete mesngula menta dari menumla ha jaka jong ka ba men IT la ka jong ka jing im ta jonga men setieng na ka benta la ka jong ka jing im men sele ban ri nam ta la ka jong ka jing im bat la dan kam ban plaj melodi men len ru yanga tu ong men len yanga bat usiar unum pat riu kat ba mem pat len yanga te kala jia sisya kumta ni pulih ki wei pat ki gospel bo usiar ula keni usiar ka por men step mo ula keni te kam keni kam dei ketu kam miet ka ba ban ong no basak na pnai tra jisu nomor kadang don sakawai kesngi la ni ar nomor ka step ka bubuat pat ka jingkeni usiar ta kawan ka step ka bubuat ta ka daum pat dei ka por basak na tra jisu tengi siam mi kata gospel Markus kelnong bakhat sau ndru fufra bat hakiwe kiwe ru tengi nyepet Markus khat sau ndru fufra to lengi pulien adu ndru fundreu khamsai ndei te habo Petrus udang don harum kata ka khando hai kata ka phlau kawai ni kita ki sakri jong urang ba lingdo kalawan haba kala yo ite yo Petrus bau udas aiding kala khmi yo bat kala ong meru mela longlam bat u hai bat u Jisu unong Nazaret ndreu lalan yo Henry ulalan udaong ngam tip lemne ngam sempang ke bafaong badulami no sebar seka baranda deus iar ulario tagamot kejing rius iar kalong hadien bau Petrus ulas dang banlen kani gede kejinglan ke baningkong te galabut seka baar kebut seka balai mo te kini kita gijing tu ia kata te nagani ngi I ba kum ki brio daka bor la jong inum la ia ka ban le ki kam ki bakrau la ni wat ban IT la di na ka banta ka buram ke jong blai ndrei ni haban up ia ka jing pen kup bor blai bah bu ai ngi kata ka bor bu ai ngi ru ia kata ka jing sos kem ka ba mi na ka bor ke jong blai ngila ken benne ki kam na ka benta ju buat ban IT la ka jong ka jing im te ngi hang ni ru bo Petrus sa ka ko por bo ulan yu tra Jesu ka dau ba kalong nomor udang syania la ka jong ka bor empat pen ku bor yu empat long ready udang dan kam ban yo ya ka jing pen tebet chwa ka jing pen kre ngamut na ka benta kata berkata kalong ka jing pen kre ka men sim kejing pen kre ke bor perkhan kejing pen kre ru ha ke donot ke jong daw lalong ready sisa ndan ka bomla bon le ha ka kerteng ke jong Jisu ula pen khia I gi breu bat ula le I kam gi bakrau na ka bentau tra Jisu badah ka bekut ula IT la ke jong ke jing im na ka bentau tra Jisu ditu bleun kerku ya kejing puli ketin ke jong kini ke janmit ngin sebeteng pat na kalenong ke bakhat sau ke wei pat katayo namar bah kasedang pat ke wei ke phang kalenong ke bakhat sau kami de isu pat kani ke bahswa na ke benta ke burom blai amen
Tungin doi. Kukpa jungi ubhabening ni aingu eme nagamenta ka khtien ka jongme atrai nagamenta kani ka jing yathu ka balengkon sefang ka jing yathu lupa ka jong trai Jesu ya ka jing lenno jong Petrus hakitu kisngi shuaban sasanar pna yu trai Jesu trai bat ni aingu eme baleng ba kini ki jing ja kala longpat ka jing kerkhu ka bakrau yu Petrus namar kisngi ki ban bot ula longpat usaki ubaslur na ka benta ka kerteng ka jong trai Jesu wat hadu bon aitino ela ka jong ka jing im da ka jing sya sanar pna hakitu ki bala kem yu ni aingu eme trai ba me hikai ngi rukumju balangilong ki brio ki ba melajit mela khot ba menta trai ngirang don ka benta ban pendap hagan ni keslak ndo ba chisya menta ngimla ban don hangta ha ba me don ria trai medang don ka benta yangi begin pendap ki kam bat ki we ki jinga lenti naga benta ka burom ka jome naga benta ka hima ka jome jirap ni trai ban syane ahme ban pet syame kat bangidang di banyak jaga ni ka lenti kum ki pilgrim kum ki nongway ha ni slak ndo ban sakhi ka kerteng ka jome bangina ban penkhre ru yeladi naga benta kesngi ka ba memen sawan pat ban syau yangi lambat ki weiru ki banget sya ka jingja that ka jome try sya ka hima ka jome ban long lambat me hangta jiunom try to snow gini ki jingkar pat ki jongi ni pani gini baro ka kerteng ka don bottom ka jong try but nong penim be jungi u Jesu Christ amen te an kerpat ye ba sai bin semua ban pelak ini dekat jeng khu tungin yawai Barawai na ru jumane Bible study tar ayab kacing ipa kacing beli pa kacing ay jung Jesus Christ lambu saj buah jung musim khui kini la kacing masan kat lang Bible study kacing ihang ni we par ke balang ni badan ke Bible study badan kan drive tam masan ko pa pam saj buah bila on drive kan ni kitin kacing me ho kacing kre kalong kacing beri kacing pencana kalong kacing me sim ko pa po rasa bata ai mi ni kacing beli kacing me da kacing ai kacing me ko pa Ipan keting Jesus dalam aman.